أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Šukriyete zahvalate Allah'a nedelese najbarese kojte noram sahese to negro. Šukriye Allahese najbarese ko prvo tam su počastijane na mare manke pingamere Muhammedija sallallahu alaihi wa sallam kojte hine učitelja kalapujako. Šukrije Allahese najbarese su počastijane hem najšuža vera albija vera mari vera islam. Šukrija, Allah, Hese, najbarese, su putijami kod drugu. Jer Allah Đelešana okolenka su putini, šajte trenutno onu putime, a okolenka smo ih jela bange drumova, to jest teđan banga brazda, odlama šatane naša ovdje, to jest on ta neki zabuda. Mona Đarkove, uvijek je zabuda, sve dok Allah Đelešana nam ih jela pokoli pa oprolende. Salavati, salami, nekatano opramaro mango pengamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, nekatano opro eklik bej, to jest opro lese čerudne, nekatano opra sabija, to jest opro lesa mala, opro tabinja, to jest generacije koja je kola i ne pala sabija, opro sa okola šukarnuša, kola ligarena, one su drugo, dživke ameska dire, amin ja rab alimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tema, to je ders kotra večera, inšallah, večera, kotra manuša, kola, ačavena, o namazi, ipak uopšte nadine namazi. Džaniba, sartano namazi stroga, Allah hestri, najbarestri, nareba, svako lestro ačaviva, bizo opravdano razlog, tano kuvela ko bud baro greh, komerela, a načerala o namazi, o lese obećini strašno, put hor rupa, to je put hor dolina, ano džehenemi, kova vi činite gaj. Allah, subhanahu wa ta'ala, ko Kur'an kerim, Večeri, kanala Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar. Kalu lam naku min al-musallin wa lam naku nutimu miskin. Wa kunna nakhudu ma'a al-khaydin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin. Sobi sadaq Allah qazi, sobi ko prevod značini Sotu men ano sekar anđar. Najjamne kavačere, kotra okola, kola ona mazi čerče. Emo kola čororen parvarđe. Hem nisevi guti kedna hinemen, badavđijen cara hijamne, hem ano sutu dive naverinđan. Sadoko meriva amenđe na alo. Čačipa vaćeđa Allah subhanahu wa ta'ala. Akavatari Isura, El Mudadir, votar sarando duito gio sarando etato ayeti. Kale Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, vaće džamaro pengamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koji hadisi, ko namerno ačaji o propisano namazi, o sakoma nuž činađa piveza, Allahija je najbare, činađa piveza, o lesre, pengamereja, to jest Muhammedeja, sallallahu alaihi wa sallam, a kvaligari o Ahmed ibn Mađe hem Taberani. Hikaja, kao večera istog takja tema, kuri večeri pe jegdive, Allah hestro bičaldo u Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, dešta sabencar. Imam da momente, a vela renđe je terno, nepoznato terno manuš, hem robela. Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, dikelak leterne, da ta novom nepoznato, hem da robela, hem kapučenje, o razlog
su obrovela. Tada cavaterno, večeri već se plani, ja la hestra bi čaldeja, molumo da, a mena nema, niči fini, a niti pak džanat te gusliname. Niti džanat te gusliname. Muhammed, sallallahu alaihi sallam, kešrijadova, lillahi kutopči fini, naredini, to je zbičalđa, Ebu Bekre, Omere radijallahu anh, te bitine sasovarane, te završine i dženaza. Kada o Ebu Bekr, Omer radijallahu anh, le te spreminen a kja dženaza, diketane saro trupi, a kale manušestvo na ličini ko manušikano, nego ličini ko hajvansko, to je ličini ko životinsko trupi. Kada on diketova, ona čađe im prastandine, džiretane kamarom nanglo pengamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ema džerena se so on diketova. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, džavokano, emtani džavle si dženaza, o kulisto kumezari, emekjale mure. Palodova, kada mekjale, o Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, prađari oči fini, Sarbi hemo uverini pekodova, da ga da tačno su čeđe o asabja. Hemo uveri salva da tačno su čeđe asabja, rada van hang, pa počela onda, a kad eterne, to jest ečave od vera rahmeti jasre, počela le, ja terneja samo manušine to data. A kavater nova čeni polamo da nikada naklanim džar nijek namazi. Tad Muhammed sallallahu alaihi sallam večeri. Ome kja sabija, diken starti čova okova kova čava namazi. Allah subhanahu wa ta'ala ađare isto ka vas dele, em ko sugjudive, to jest ka džiđačerle ko hajvansko liko. Tako kraja tela pouka kotarakava pravljale em pijanem kivera. Amena čola ver nego te molinajala he nauče tova kotrakova, kola ona mazika i čera. Te molinajala he najbare, te novane marljiva prema namazi, sarakava manušine ne marljiv, kastrava čeržan, patađi čeri hema mena kava komezari, a emko sudedive. Ja raba Marija, mame kamare kalbja, te irane kotarto drumu, kad već opravo drugo motvođana međe, em daroj namen te kolipaja, tu jamčače, okova, kova bud darujini, raba Marije, tučače saje manušekačeve kodive, kurinane, nisari sumnja. O Allah, čače, pobećanje kaj čeri. Super. I poruka, saje praveđeme pijenđe ko kraja, Anatova gođade, to satina i darala hestri, empičera olestre naredbe, a posebno namazi pravljaju. Kurimo, Allah, subhanahu wa ta'ala, ko Kurani kerim, odova, amenđen redini, ko trijanda tana naredinamđe, kuri penala, ekimu salate, vrata zekate, klamnaju namazi, den zekati, subhanik, bebihamdike, لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.